салом бинандагони арҷманд, имрӯз душанбе 18 сентябр аст. шуморо ба дидани нашри нави барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем то аз охирин хабарҳо огаҳ шавед. мавзӯъҳои нашри барнома аз ин қарор аст. гурӯҳи зиндониёни тоҷик дар Татаристон аз ҳукумат дархост доранд онҳоро ба Тоҷикистон барад, зеро мумкин аст онҳоро ба ҷанги Украина бифиристанд. изҳори назарҳои Қамчибек Тошиев дар бораи музокираҳои марзӣ бо Тоҷикистонро бархе таҳлилгарон таҳдиди хатарнок ва дигарҳо носозгор унвон карданд. ҳар чӣ ки ҷонибҳо гуфта метавонанд, онҳо имконият доранд ки дар паси мизи гуфтушунид гӯянд. даҳҳо шаҳрванди Тоҷикистонро дар сарҳади Беларус намегузоранд бо мошинҳояшон ба хоки Русия ворид шаванд. гурӯҳе аз муҳоҷирони тоҷик дар як маҳбаси Русия аз мақомоти Тоҷикистон дархост доранд ки онҳоро барои идомаи адои ҷазояшон ба ватан бубаранд, чун дар акси ҳол онҳоро ба ҷанги Украина мефиристанд. дар зиндони Татаристони Русия даҳҳо маҳбуси тоҷик нигаҳдорӣ мешаванд ва ба гуфтаи чанде аз онҳо дар ин ҷо сабти номи зиндониён барои ҷанг ҷараён дорад. Зарангизи Наврӯзшоҳ гузориш медиҳад. илтимос доштем ки ай тамоми давлатдорон мардуми худмона мебурдан беҳтарин мешуда. мардуми граждани Тоҷикистон, шаҳрвандаи Тоҷикистон. ин муроҷиати як маҳбуси тоҷик аз зиндоне дар Қазони Русия ба мақомоти Тоҷикистон аст. ба далели амниятӣ нахост муаррифӣ шавад. мехоҳад онҳоро ба ватан баранд, вагарна мегӯяд ба ҷанг бурда мешаванд. рӯз барои ҷанг омадам. мардума хелавай кайсен анҷа комиссияи духтур гузаронда. ҳами граждани Россияро ҳамаша вайкада списка када бурдестиан мардуми худмона даъват кардестем бисёри мардум ба кишидаги мардуми Тоҷикистон. ҳамсӯҳбати мо иддао дорад ки тақрибан 30 маҳбуси тоҷик аз зиндони онҳо барои рафтан ба ҷанг розӣ шудаанд. ман намедонам ё да гражданство метиҳанд чӣ гуфта фейл кардаган ё қати чун қати лишни ҳар якта одам қати якта ба якта гап задан. ҷалби даҳҳо маҳбуси тоҷик ба ҷанги Украина расонаӣ шуда буд. соли гузашта бештар онҳоро ширкати хусусии ҳарбии Вагнер ҷалб мекард. маҳбусон мегӯянд ҳоло ташаббускор вазорати мудофиаи Русия аст. ин вазъ зоҳиран шумори маҳбусонеро зиёд кардааст ки хоҳиш доранд барои идомаи адои ҷазо ба зиндонҳои Тоҷикистон бурда шаванд. аммо талоши онҳо барои бурдан ба ватан натиҷа надодааст. хонангиёмо наистам, прокуратура генералида наистам ки мақсад бачаи моро биёрем посолствода наистам ки мақсадам хеле воқеош нест, ягон ответ нест. як дипломати тоҷик дар Русия гуфт бо маҳбусони тоҷик дар Қазон тамос доранд, аммо дархосте аз онҳо нарасидааст. пештар сафорати Тоҷикистон гуфта буд ки аз бархе аз маҳбусони тоҷик шикоят дарёфт кардаанд. маҳбусон мегӯянд мушкил дар он аст ки мақомоти тоҷик онҳоро ба ватан интиқол намедиҳанд. ҳуқуқдонҳо мегӯянд анҷоми ин раванд вақти тӯлонӣ мегирад ва барои он бояд далели муҳиму ҷиддӣ пешниҳод шавад. онҳо ё хешу таборашон бояд ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки прокуратураи генерали ҳамон давлате ки ҳамон маҳбус ҳаст, яъне адои ҷазо мекунад, бояд муроҷиат ба тариқи хаттӣ ва фардӣ муроҷиат кунад. агар асосҳои қонунӣ ва асосҳои кифоя бошад, агар аз тарафи прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат карда мешавад ва бо иҷозати прокуратураи генерали ҳамон давлате ки адои ҷазо мекунад ба Тоҷикистон спорида мешавад. аммо ба андешаи бархе аз ҳомиёни ҳуқуқи муҳоҷирон дар аксар ҳолат Тоҷикистон барои бурдани маҳбусон манфиатдор нест. ба гуфтаи онҳо агар ин вазъ идома кунад ва мақомот барои расидагӣ ба мушкили маҳбусон коре анҷом надиҳанд, эҳтимол дорад шумори бештари зиндониёни тоҷик аз Русия бо ҳар роҳе ба ҷанг бурда шаванд. мақомоти тоҷик 2 соли пеш шумори онҳоро беш аз 10 000 гуфта буд. маълум нест ки чӣ теъдоде аз онҳо ба ҷанги Украина бурда шудаанд, аммо то ба ҳол хабари марги беш аз 20 зиндонии тоҷике расонаӣ шудааст ки аз маҳбасҳои Русия ба ҷанг бурда шудаанд. ва як хабар аз сарҳади Русия, як гурӯҳи ронандаҳои тоҷик шикоят доранд ки чанд рӯз мешавад ба онҳо иҷозаи убур аз марзи Беларус ва Русияро намедиҳанд. ин ронандагон аз Аврупо ба Русия ва аз он ҷо ба Тоҷикистон раҳсипор буданд. мошинҳои онҳо рақамҳои аврупоӣ доранд. чанде аз ронандагон рӯзи 18 сентябр ба Радиои Озодӣ гуфтанд ҳоло садҳо мошин дар 3 таваққуфгоҳи гузаргоҳи марзии Лиозна Рудня мунтазири иҷозати гузаштан аз сарҳад ҳастанд.
نمیمونن و بزرگان نه هیچی نه خلق ایستاده یگم گپ خبر نیست حتی سبب شد گپ نمیزنن که چیکار کنیم ما بله همین را یک چورش رو بینیم چیکار کنیم ما در اینجا مقصد قریب 1000 تماشی اشتگان هم خلق 5 و 6 ماشین ایستاده ای سرحد 20 کیلومتر دورتر بعد یگم مغازه خرگوری یگم چه خریدن ما باید بریم ماشینا را بوی نمیتن این طرف ما را نمیمونن بگذارن موندیم در موندگی. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و به تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان به گفته دیپلمات‌های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد. اظهار نظر رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان درباره بحث‌های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران می‌تواند بیانگر وجود اختلاف‌های جدی در مذاکره‌های بین دو کشور باشد. قمچی بکتوشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر به گفته‌اش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار می‌برند. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمت الله میرسعیدов یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم. اظهارات قمچی بکتوشیف بسیار شخصان را در تعجب گذاشت. به خواطر مانند. زیرا رسانه‌ای کردن مسئله‌های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب‌ها گفته میتوانند اونها امکانیت دارند که در پس میز گفت و شنید گویند. حالا که توصیف خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرغیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند. талант раззоқов таҳлилгари қирғиз ба радиои озодӣ гуфт агарчи баёнияи қамчи бектошиев барои мардуми дохил равона шуда бештар мисли худнамоӣ садо додааст боз ҳам метавонад ҳамчун мавзеи расмии қирғизистон қабул шавад. Даже для внутренней аудитории он сказал, он официальное лицо. حتی اگر برای مردم داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است. هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است هم آن را شنیدند. شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند. از این رو این موضوع است موضوعگیری رسمی قرغیزستان است. به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد. بی‌شبهه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند. در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود. ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه ها رخ داد. اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند بی‌شبهه راه حل پیدا می شود. به فکر من پیدا می شود. Доброжелательно друг другу можно найти общий язык. Я думаю, мы найдем. بروس پنیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرغیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست. تاشیوف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم، یعنی اینکه آنها خریطه‌ای دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرغیزستان بوده است. ولی بی‌شبهه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرغیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد، بیانگری آن است که جانب قرغیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است. بی‌شبهه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید تاشیوف بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسائل مرزی کنار گذارید، وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راهی برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد.
توجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسا 1 سال پیش از دو طرف 10 کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ادامه می‌دهیم برنامه را. در واخوری اخیر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه رهبر تاجیکستان امامعلی رحمان از همسایه‌ها دعوت کرد که یک انجمن واسطه‌های اخبار عمومی منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. برخی تحلیلگران این دعوت را یک تلاش دیگر جاری کردن سنزور می‌نامند، ولی اکنون در سطح منطقوی سرناز روح‌الله و براد یوسفی گزارش می‌دهند. президенти тоҷикистон хостори таъсиси як анҷумани расонаҳои осиёи марказӣ шуд то ба гуфтааш аз нашри хабарҳои таҳрифшуда пешгирӣ шавад. даъвати эмомалӣ раҳмон рӯзи 14 сентябр дар душанбе дар ҷараёни нишасти машваратии панҷуми сарони кишварҳои осиёи марказӣ садо дод. кишварҳое ки барои маҳдудкунии озодии баён бештар интиқод мешаванд. медиапространство заполнено самой разной. фазои васоити ахбори умма аз маълумоти гуногун баъзан мухолиф ва таҳрифшуда дар бораи вазъи минтақа пур шудааст. зарур аст то барои ташаккули фазои иттилоотии дӯстии воқеӣ ва ҳамкорӣ дар минтақа ки на ба тахмину фарзия балки ба далелҳои ҳақиқӣ асос ёфта бошад тадбирҳои амалӣ андешида шавад. маълум нест то куҷо даъвати раҳбари тоҷикистон пазируфта мешавад. дар тоҷикистон бархе журналистон чунин даъватро саривақтӣ меноманд. من فکر میکنم که وقتی که اساسیاسیون شد و آن فعالانه پشتی هدفهای یگانه شد حتما این مشکلات یک طرفه می شود با پیدا شدن بسیار رسانه‌های نو مساعدت میکند. назари дигар ҳам ҳаст. ҳама гуна сохтору анҷуманҳои матбуотӣ таҳти назорати давлат, таҳти сензура ва дастурҳои ҳукумат қарор мегиранд, мегӯянд намояндагони расонаҳои мустақил. хайрулло мирсаидов, хабарнигори тоҷики муқими Аврупо, бар ин аст ки таъсиси анҷумани расонаҳои хабарии Осиёи марказӣ метавонад сензураро дар кишварҳои минтақа сахттар кунад. дар сатҳи муайяне дар ҳамаи кишварҳои Осиёи марказӣ сензура ҷорӣ шудааст. акнун бо роҳи таъсис додани анҷуман мехоҳанд ин сензураро баробар кунанд ки дар ҷои каму зиёд набошад. табиист бо гузашти вақт ин ҳама ба сатҳи сензура дар Туркманистон баробар карда мешавад. бархи хабарнигорон ва муассисони расонаҳои хабарӣ мегӯянд эҳтимол аст даъвати таъсиси анҷумани хоси давлатие барои расонаҳои минтақаӣ дастгирӣ наёбад, чун дар ниҳояти амр ҳар кишвари Осиёи марказӣ раҳбару самтгириҳои худро дорад. аксарашон ҳоло барои маҳдуд кардан ва фишороварӣ ба матбуоти озод интиқод мешаванд. ситораи мусиқии попи форсизабон Гугуш расман эълон кард ки тарки саҳна мекунад. Гугуш дар Тоҷикистон ҳам мухлису ҳавохоҳи зиёд дорад ва ҳарчанд дар тамоми умри ҳунариаш ҳеҷ гоҳ ба Тоҷикистон барои консерт нарафт, хабари тарки саҳна кардани ӯ бархеро дар душанбе ва дигар шаҳрҳои Тоҷикистон нороҳат кард. бо онҳо Амир Исоев суҳбат кард. бахши эронии BBC бо гиламандӣ гуфтанд ки чаро дар Тоҷикистон ба ғайр аз Гугуш дигар касро намешиносанд. ман гуфтам биёед марҳамат ба тоҷикистони азизи мо ҳар касро мешиносем, вале Гугуш аввалин ҳофизае буданд ки дари ҷаҳонро ба мо ҷавонҳои Тоҷикистон кушоданд. ман фикр мекунам ки این اکنون سن سالش که 70 گذشته ممکن که وجه صحنه اون قدر نمیزیبد. گفته خودش همین خیرش به یک خلاصه اومده که همین وقت و ساعت رسید که من این صحنه را ترک کنم. بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان میرسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.